So guys, India rock plus champion Wngkha. अभी मजा आएगा ना भिड़ो. Yes, the log India rock plus champion trophy pabeka. Bo bahik nak side man tabuk di India rock je wal ni cricket ni bufang thaka India cricket ka bab ke India si tabuk. Je o bahai sane boro men thape ka tabuk je Australia he kora team ko Australia awila kora Australia India rock paik lai ni semi je boro semi final sane a boro ta beng thang paik kha. Ke team India na je nar Himalaya ke team India na je bata chine ke team painai kori kha. Je kaisa team taman abu India with talk kori man a team ka New Zealand team na pan wah tibar I match knockout match tibar match ni pe India rock pela match New Zealand match ka on perspective match ni India rock final painai first champion only pe champion trophy ho tini bele ke tong to kai tin bele kin pura bakha ekdom tam sasne pura ekdom express khaime amda ke tong to ka champion trophy na pai matra 12 bosor ni ya kolos na 12 bosor tam ong ya ta jepro pela champion trophy 2013 pai tabuk 2025 pai ka tam salai che tong khaset apro tin pilihan tong je 2013 champion trophy India team Rohit Virat Jaddu tabu Rohit Virat Jaddu apro pro salai tong mani tabu ke ba mong ithaka New Zealand senam ka 50 over 251 run 100 run ka yasong khamta 100 run bele bro kam thong run ka dipeka India no amdai ko wan sutum 100 run phan kagla hin tong manta last as the press well korom ka tang khang ka 251 run bro khaiman ka Rohit Sharma jung kok thanda ka 15 khan match lagatar tos no pura pai yang phai tos hari phayuta haiman Rohit Sharma je Rohit Sharma T20 World Cup not beaten man aja kaispan match hari ya wanya pra final pai taka ka tabu hanya I champion trophy kaisa pan match hari ya wanya winner ongi thangka India rock bu team na hari ria tang asan India bu team na match ni tang kasad joto koto team na match pai Australia di New Zealand Bangladesh Pakistan tini belakan bakal tong to kai ki 12 bostan paris I cup na mano ke kom haje match jepurun pai na 1 thoina kan jepur Rohit Sharma 76 run khai apun ba tam sasin Rohit Sharma chuman gel best partnership khai tong thini wo asuk masang je Glenn Phillips wasik biri ke tempat je biri ki hero kemal pura biri nyu ke somi mano pura excellent ke je Glenn Phillips ne someone gel ke romana pura saime ya bai kram man kasuk marke kubunyo problem marke biri ram kha tahu kita nak saime khan ani je previous video nai khan kubnak saime kham Rohit Sharma Dubai ho bakaisman match haria hingga nak tahu le ani kong na puila cha khana je nak previous video nai khiba saime kham aja kang India rak jekhon pai nai saman India rak pai kha owen baganya kaisa like di share khai jite subscribe khanya nang tan ko kasuk pura thik kubi ongma bagoi Rohit Sharma emne ke tabuk dar dei Dubai ho kaisman match haria ko Rohit Sharma captaincy best captaincy best captaincy after Amazon in pare dui khan ICC pai nai Rohit Sharma no chung Rohit Sharma tau match nai na ke si cho 25 Rohit Sharma last match nai na khan ke si 25 ta match thung da aja gan bichingoi 24 ta match pai ja tabo hinge nai Rohit Sharma bu level ni player si te kaisa ko gang Rohit Sharma omna khnai beleken bakha was tong thoi sa Rohit Sharma omje chung skang omte ke wan thoi chama ni je champion trophy pe khang Rohit Sharma retire nai pa nai no retire nai nan thang Rohit Sharma sa ba retire nai ab Rohit Sharma ba retire nai ba kuno jaga thang ab iran tang na ODI thong na hin bos thaka bu khnain bakha tong thoi chakte mar khino tam Indian bowling ka asu de komba Indian bowling ba je Rachin Ravindra asuk set ke thungi taman 2-3 bar ban catch pe miss hoga aja ka kulli bya thangni pro poila bolon oken main thaka best cool chahi obuchai changang to India ro kulli bya ta bai chahal tongman tawon ke boron chakrapati bai Kuldeep Yadav bolan chakrapati ni bata tam kok sine ban jesuk chung bol anya thang asung no komong hai ji bo je jaka je oken na aja ka bantu ka oken man thangka King Virat Kohli bi phai ka mata phat ka out ong thaka bo Glenn Phillips LBW hypen jang kaisan noi tam logic no bo thaka King Virat Kohli je T20 World Cup 2024 busuran khai 76 run hinge je final je champion trophy hitman Rohit Sharma busuran khai 76 run India ni batting je super legend thang asung komong hoi ji serious ayana chungtai tam sasin I tournament no khas khai ni bo je imtai je knockout tournament jo tan se run pura best khai chungbon inning nai pe khang ke 79 run 48 run 67 run 45 run umai mang pura sera to kai pura sera tai jadoni tai jam sasina jepro 2013 duyu ke na jak 4 over 22 noini tai ke champion trophy final I jakabu duyu ke na jak 10 over 30 run diu kono kom hai je ke lohni tai tam sasina jepro Australia thungporan chung pura asuk mar ke match pura hit ke pura ekdom pura sera ka thungi pai hai je
Champion final match Kerala hol je thong pura best 30 ball 33 ball 34 run. Joto best है joto जो जैसे ball है ना असम तो common joto match तो joto pilihan Indian team joto pilihan pura best one ni best thongka. ये match joto no India champion trophy joto bowling no pura best top class के wicket ना जा बरुण चक्रवर्ती 9 wicket मोहम्मद शमी 9 wicket को ले तो 5 wicket जाडेजा 7 wicket. তাই খরকটা বরং কক থানো খরকটা বরং যে সিরিয়াস আয়ার যে বরং ন যে বিসিসিআই ন্যাশনাল কন্ট্রাক্ট ইয়া করে যেমন কন্ট্রাক্ট নি আউট খাই তা হাইফান সিরিয়াস আয়ার মনে তান বই ন্যাশনাল কন্ট্রাক্ট নি আউট খাইকা কুন ফান ছায়া যে মানে বখান কক ন পন বেচি সাজি তাবো কোন নাइन मन जे ই জায়গাও জতন সে রান ই টুর্নামেন্ট জতন সে রান কামাং সিরিয়াস আয়ার কনসিস্টেন্সি টপ অর্ডার নি বেস্ট ব্যাটার হিনে হিনজা গোতা বো ম্যাচ সিরিয়াস আয়ার রান খাইয়া তং হাসা 48 রান Oman pati kaya 45 run, 79 run, 56 run, 15 run. Mana pariga IR boss pura top order bagui pura best one number one best batter haisi. Tai Kerala holin the koktai tam sasan pura consistency Japan je Australia thongka jaga pura match finish ke pura aggression ba as best aggression ba tabo ke hai nahi jaga bo match finish khai mai ya hapan jado finish khai hapan je non strike ta ngata. Kerala hol kori o match India yag ni pura kebles jak ongi thangkamo. Engdar o match bahai jaga sari overall pura gorom no. Hapan ang kaichin bakawan wa chongmong phayo je India rok champion trophy paiman hekan 2027 ni World Cup a jaga bo Rohit Virat Jadabak tinjana paire ni apan pade ritiar na nato jini tabu target kaisan 2027 ni je World Cup no paina ni. Ya par match bahai nang jaka dolok norok bahai nang jaka sari tolok comment kai sari. Tai thangna skang subscribe khanya tapok di.